Talo falava, o tātou tala fou o le nei tae au. Tala to mua, e toi whawau lea sord whamisnonga, na amata mai lea soan nafi, e whaasanga lea ni minister whamisnonga, wheso lai a pulu tuinga mala, i se mata upu, na mō lia i talo mai ni pā loto le lua whelua sifuru mali lima. O le mata upu le nei, o loi loa i whamisnonga se mata upu tau private prosecution, e pei ona tua i eila fionga le li minister. Na amata tau lai e mon mau le tu tangi lea soan nafi, mafofonga i nana tau mo li mau, i lumata mai ta i whamsino, i a papali i Rosella papali. E yedi wha moe moe, e wha ono tō lau lau wha ingo le nei mata upu, i lea sa wharai le nei. Nisi o tala, wa whalau i loa lo irka peneta polo kalami fau, o le tsunami ready recognition, mo le tapene ino fio anga, i taimi o mala whanatura, e pe o ngā lulolo. O lea polo kalamina whalau luar vai asu taluai, i le no whaanga o le tau mea Sina Island Resorts, ele minister mtanga ruenga puna o whanatura masio manga, le tō wha ale vina ale. O le polo kalami o wha moe moe, e whasoani inu o mawhio anga, ini ale leita penanga, pe atu la i maini ngā lulolo, e ala i wha ale leo awala, i loa tūlanga lamatia, masau nia fuafuanga mo wha ala lawe wha sei. Na taua au ina fo ina mea whainga renga whaapitoa, maili UNESCO, malfisa soania malo Amerika, whaapea MNRE, e tolu se fulu male fitu a fio anga, ua fia ili nei polo kalame, na sau nuole minister, o le ngalu lue whaatasi pa anga mai whafo, matutono le atunuu, e fisosoani tele le pui o tangata, ma mea tō tino, pe atu lai mai ni mala whanatura. Wa whaalia teita i le tua ngai, tuila e pai ono takta sa i lele malie linga oi, o le tuai no so oi o i tu malo ta i se lauri mas fulu tala. Tuai ona mau o tupe moa onga, le one government's grant, tuai na mau o le se fulu miliona mo sa fata, whaatasi e marsioke fuala au mawai la au di whale mai. E tasi lawa le mafuanga, ua le eise tupe na malo. Sau noa tuila e pa, i lano lawa i o le whaavai o le malo Samoa, e ien malo si angor kapeneta, e mawhai ona whai aise la tau whai unga, i le whaonga ino vai ngā tupe, pe a whai o vave mo mia, ai mulmuli ane, ona whato a watu ai le whono le pal mene. Pe ta i whoringa mai, o ma fua ona le whaonga ina le malo si angor kapeneta, ona wale aise tupe, ma osa papolenga tele le teita i li tua ngai, ona wa fianga o ye neitama o ainga lo langi, e afua mai le tau au iai nei le vau Amerika i Iran mai Sara elu. Dala mulmuli, o le asa tō nai na te anei, na tatala lo i ertami o sanga teito fitu whaava malo, lo na tolu se furu fitu maalisi sangata Iosefo, o le aso lima ma le aso ono yuni, o le vai aso fau, lea wa wha moe moe whai ele nei tami o sanga i la Pia Park, o le sau ninga na tatala ele nei tami o sanga, na se i mo le whaatulanga ino pulu taitasi, o le pū ei, o lo tai mua mai ele awal te patasi, o le tevo papas mai fiti, ma le au mai leo waa, o le pū pi, o lo i Mary St. Joseph, Iaro Chiefs mai fiti, ma le wila emo mai saulua fata, o le pū si o lo i eila muso oi mai si umu, Tisa Insurance Dominions Brothers mai fiti, ma le awa ale pata i tupai lunga, o le puti, ua whaatulanga me ile awa vai moso. Flames Brothers mai fiti, ma le awa sa tawa, o le pu i, o le lau muatu mua mai a whenga, ta mauri mai sa le longa, ma le awa la fio ango sa le mo, o le pu o le auruka pia mo taa, loto whanga sa whata, ma le itu tane mai sa vai, o le pu ti, o le auruka pia sa talo, Pula Brothers mai fiti, ma le auruka pia malie, e whaisi te leo au mai fiti o le awai mai le tamisanga le nei malisi mo le nei tausanga, na ave i fōi whamon mia te tau le atunuu, le fionga le li pan mia i le tamisanga le nei malisi, o le awhai u iei poro kalami le whamana tuina leona surfa tausanga, o le tuto atasio Samoa. O tātou tala whauna o le nei tai au, manuia le aso.